Құдайның тіріліп тұру бәйрәме белән құтлыйм сезне, туганнар. Без бүген атна сайын шулай ширкәүләрдә җыелышабыз. Құдайның тіріліп тұрганын искә алабыз. Без бүген тагы Құдайның тіріліп торуын гына искә алмадык. Менә февральның илекке атна көнне Священный Синодның бәхиллеге белән инде берничә җыллап без динсезләр котырган шакларында алар дин өчен үлгәннәрне искә алабыз. Дин өчен кем үтерелгән ул чакта? Изге патша Николай, аның бар җәмәгате белән дә үтерелгән булган изге җәмәгате Александр патшаның, аннары патшалығына бұл қаласы болған жігіт, аның ұлы Алексейнің, аның қызлары Ольганың, Татьяның, Марина, Анастасияның, бар архиерейлер, көп барысы да түгел инде, көп архиерейлер, священниклер, священномонахлар, диаконнар, диаконнар, монахларның ирләре дә, хатыннары да андый кешеләр генә түгел, дөньяда да менә ширкәүләрне жаптырасы булганнар да, ширкәүләрне жаптырасы килмәгән, җимерелергә бирмәгән, бирәсе килмәгән кешеләрне дә ул чакта ширкәүләрне жаклап каласы булган кешеләрне дә үтергәннәр. Аннары менә шулай dinni tashlamagız, dinni kaldırmagız dip жүрүшүлөр бар. O çakta alarını hükümetke karışuşçılar dip kollarını alganlar da жалган tanıklık itip alarını ütürgenler. Şulay etip bir köp münler köp kişiler şulay din için azaplanıp ölgenler o çakta. Alarının arasında koysuların mene izgilerge kuşkanlar hazır. Qayсыларын менә бүтән тормышларын белмичә, qayсыларның исемнәрен белмичә, бөтенесен тапмыйча, менә шулай изгеләргә кушылмаган килеш калганнары бар. Но без аларны болай да изгеләрдер дип санап җырлыйбыз. Алай да белеп булмый шул qayсыларын без аларны кушылмагач алар өчен теләк итеп торабыз. Изгеләргә кушылганнар арасында Казанда Митрополит утырган изге атабыз Кирилл да, менә аның тәресе Аллаһның тәресе җанында тора. Менә ул изге атабыз Кирилл гына түгел, менә без керәшеннәр арасында беләбез бер священник булган. Мамаш районында Ылыя Уткина деген авылында туган, анары менә священник булып, менә шулай дин өчен аны кулга алганнар да Сибиргә, Алтай ягына Бийск, Барнаул менә шул халларда торып, шунда аны горттан чыгарып, бүтән берничә священниклар белән бер-ике архиерей булганда шикелле аларны бергә үтергәннәр. Biz alarının xəbərlərini də bilməyimiz qayda ikənin. Bolsa da, xəbərlərini bilməsək də, alarının qalğan tənlərin qayda ikənin bilməsək də, alar izgələr deyib, anı da bir qədərləb tururğa deyiş. Бүтән kirəşinlər izgələr bardır. Alarını bilib bitirməyimiz şol biz. Nişik bolsa da, biz izgə Piotr ətiyini bilirgə deyiş. Biznin için köklerde тұрып, қазір біздің үшін бик тілек етіп тұрады. Менә шуңар күрә кайчакта аларны аны кайгы хәсрәт булып чыккандамы, җә тормышта бер авыррак чакларыбыз булса да, дин өчен азапланып үлгән изге атабыз Петр безнең өчен Аллага инәр дип, аңа инәргә тиеш. Менә изгеләрне искә алабыз без, үтелгәннәрне генә түгел, исповедников-то дигән, то есть диндә калып, динне
bozmayışı, ülgençe tutup ötürülmeseler de ispavedniklar bula. Mene bizden kreşinçe birinci kilevni itken izgi Makari atabız тоже şu şakta ülgen. Ul da indi köp kısanlıklarını kürgendir. Biz alarını barısında bilip bitirmesek de şu şakta kısanlık kürmüşü arhiyeri, svişenlik bulmagandır. Ul da indi üzünçe meseleler bulsa da tüzgendir deyip biz anı onlar тоже mene ispavednik deyip şu şakta bilen kişi deyip sanıyık da onlar da tilek ettik. Bizim için iliki liturgiyini ötkergen kişi bulup da din için azaplanıp ölgen kişi bulup da biz anı iske alırga deyiş anlar тоже avrak şaklarda gül tilek etip dururga deyiş. Koşakta nesneşlerge bilmiyoruz. Tegiler mi bulayman indidir sınav kilip çığa. Alarga tilek Allah taşlamasınlar. Bizim izgilerge kuşulmasa da тоже dinsizler anı nesnedir mine Allah'a bir jararlı bulup ikenini körüptür. Bir İrmanah Alexey Marinin kreşinler arasından bulgan Alan Palyana ulnukı Dalbistes rayonundan. Ul da mine tege iyi bulmadan, tüplerine kayı bulmadan, mine izgi matronun turmuşun biz okuyubuz da, mine ul da şulay. Kişiler kim anı ketken tutup turgan şularda turup turgan indi mine şulay. O kişilerge de bilseler anı ilerine kirtip mine şulay kundurgan bulsalar, alarga da nese bulsa da bir javuzluk işlerge tırışkanlar indi. Anı ige kirtip, kundurup tutarga üzünçe bir kurkunguz bulgan. Ul da mine şulay miskinlenip indi üstürmüşün ütkergen, oja izgiler janındadır deyip ümitlenip durabız. Anı şulay kundurgan kişilerde üzlerinçe nesledir. Şitinini kürgenler, onlarını da Hudayinde жазıkların kişirip taşlamasın. Köp kişiler, священникler ülgende, şulay, Alabıgıda kolasında bir священник Pavel bulgan, anı ötürgeç balları, jigitler indi, anı ötürgenlerdi barganlar da, alarını da bir şaşkılar şabıp, şulay ötürgenler, anaları bir rüzikine kolgan, anı indi biz semestrini degen terini köremiz bit Allah'ın asını kanıyım, jidi kılıç şenşile küngeline, şulay ul özü din için azaplanıp ölmese de öz ulunun bizden kurtarışı Hıdayalabız İsus Hristosunun azaplanıp şulay turganın, azaplanıp ölgenin körüp anın küngeline nişik azaplangandır kılıçlar timir kılıçlar ötmese de küngeline şulay şularını körüp düzgenin anın sıravına kılıçlar bilen yüreğine ötken köp bulgan. Şul izgi Pavel священник'nin balları bilen ülgenin körüp anaları nesleyin işlegen uşakta o köp alarını şulay ülgenine köp ul da düzgendir isen bulup saklanıp olsa da şundayları köp bulgan. Bütünüsün biz bugün iske alabız. Alarının canların Hıday жазıkların kişirip, bütünüsün de şulay kökteki parçalıkta, üst tuğanlar bilen bulmasa da şimdini nıktırıp tutkan için kökteki parçalıkka kötken izgiler bilen alarını da urunlaştırsın Hıday жазıkların kişirip. Alarga da tınışlı birsin, alarının da köngüllerini süyündürsün deyip tilek etip durabız. Alar bilen birge özümüzün de babalarımızını, evilerimizni, atalarımızını barısında iske alabız. Şulay barısında Hıday жазıklarını kişirsin, kökteki patşalıkta urunlaştırsın. Biz de mında şuşu tırmışta eli sınavlar görüp turganlarga da Hıday bizni taşlamasın, bizge buluşup tursun.
менә шулай бер дә ташламасын, үзебез дә күңелләребездә бер кайчан да Алланы ташламый. Дөрес тә, кайчакта жазыкланабыз, кайчакта менә шулай Алладан ничектер бизеп тә китәбез, бизеп китәбез. Ходай ул чактары безне ташламасын, безгә изгелекләр кылсын, безне дә дөрес юлдан алып барсын, диннән бизәргә, аушып китәргә ирек җибәрмәсен, күңелләребезгә аларның теләкләре хакына безгә ныклык бирсен. Бәйрәм белән барыгызны да котлыйм.